moć iznad 8000 ali iznad 7000. Ali pre nego što smo odlučili da idemo tamo, znati moramo da smo tamo samo sami, da ne možemo očekivati nikakve pomoći. To je ono avantura, to je ono što čini ovo penjanje još teže. Kako se onda osjećaš kad dođeš nazad, sretan jer si preživio. I drugo pitanje, da li ste sa istim cipelama s kojima ste se penjali spuštali dole ili ste menjali gore? Okay. Hvala. Skije dugačke su bile 168 cm, ali još 5 godina prije na Purvi sa bratom upotrebljavali smo 190. To znači da pronašli smo nove materijale, da je barem torzija u skiji kad je led, da skija nije meka, da ostane čvrsta i tako. Pronašli su nove materijale, pa to se može. Kraća za mene nije u redu jer nakon barem ovakvog skoka premalo je one ravnoteže, premalo balansa. A cipele, posljednji put kad sam ja još ovako razmišljao, takva je bila oprema, je bilo 93. pokušaj na K2-u. Tada sam imao u nahrbtniku, u rancu, normalne skijaške cipele i penjao sam u onim cipelama koji su za te visine. Samo teško usporedimo ovo skijanje sa visokih gora, pa skijanje ovako kao Ajder, što je bio već niže, ali veći problem za skijanje. Najljepša hvala i najljepša hvala vam. Hvala. Kako ste zadovoljni sa ovom riječkom premijerom? Broj ljudi, kakva je prođa bila? Iznenađen sam da je došlo toliko ljudi, naročito posebno mladih ljudi. To mi se sviđa, znači da ovdje ljudi puno prakticiraju i puno su angažirani. Pored toga da živite kod mora sa planinama, to znači da ćete doći kod nas, da ću ja mogu pružiti čaj i kafu i to je u redu. Kad smo već kod mladih, kakva je slovenska mladost što se tiče alpinističkog skijanja i ekstremnog skijanja općenito? Da li se vide nasljednici u ovako možda velikim pothvatima? Ja, kod nas ima veoma jakih mladića, ali malo se drugčije cilje sad baš bira. Baš se bira teške stijene, možda do 6, maksimum do 7000 metara. Kod skijanja je to ovako da moraš imati puno sreće da nekako apsolviraš oboje, alpinizam i skijanje, pa da onda to teraš u jednu liniju. Pa su mladići koji dobro skijaju, ali nadamo se da će imati puno sreće da ih ne uhvati neka lavina. Čuli smo da je bilo dosta nesretnih slučajeva u vašoj okolini. Kako uopće emotivno doživljavate recimo sve te nesreće? Sjetimo se 2006. znači kada je Olsen, čini mi se, poginuo, pa onda nakon toga prošle godine i Frederik Eriksson. Koliko to osobno shvaćate? Koliko se preispitate uopće svim svojim pothvatima i možda u budućim pothvatima? Koliko je to zaista opasno? Ja znam da je pored tega da se optimalno pripremimo, da su super uvjeti, pa još zavisi puno od sreće da ćemo nešto uraditi. Ne, zbog toga kažem da pre nego što idemo moramo vjerovati da idemo uraditi, ne da idemo da probamo ako se može uraditi. To je neki veliki stepen. Sigurno kad gubimo prijatelje ili kad čujemo da je neko pao na skijama ili u namjeri da skija, ono te preplaši, a svim ljudima koji žive oko tebe je to neki signal bolje da ona ne ide. I onda je teško argumentirati zašto bi išao još jednom, tako da teško ja kažem kako to utiče na mene. Pa ako imamo neke sposobnosti, ako možemo nešto raditi, onda je, pa to znamo već iz Biblije, onda moramo to uraditi. Tako da ja se nadam da će biti puno sreće u iduće. Vodili ste školu skijanja u Himalaji. Kako je to prošlo? To je bilo stvarno super, samo nažalost su tada
one koji su financijski omogućili ovo skijanje, za one super je bilo. Klince, one su mediji, iz njih su uradili zašto davamo pare za skijanje, bolje bi bilo da ih davamo za kruh. To bi bilo malo ne fair, ali za mene bilo to veliko iskustvo, jer svi koji su skijali morali su ići 2 sata do skijališta. Tamo smo, naravno bez ikakvog lifta, radili 3-4 sata, a niko nije plakao, niko nije, samo bio je smijeh i zadovoljstvo i ona djeca tako brzo kao i naša počne da skiju, da vode zavoje i veliko iskustvo i velika radost je to bila za mene. Recite svi ovi koji nisu bili danas ovdje, a zanima ih to, da li se ovaj film može negdje skinuti ili kupiti ili posuditi ili kako već se može doći do njega? To je malo problem jer ovaj film nikad nismo prodavali, ovo se deli, ovo se ko hoće da ima. Sad ja baš nemam veliki broj kod sebe, ali može se presnimivati, može se upotrebiti. Želimo stvarno puno sreće u daljnjim pothvatima i nekom drugom prilikom. Hvala. Hvala vam, sretno.